Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Specialist ki department prepare ki bakin wan ban join hakane hospital juni. Oi tang bunba ki ba ki bangide banle I doktor setengah datang yangi ya ki jinon kam ki bangide banle ni doktor koi ki bagin kular hat ki ba kalau bagin ya imsni na ka pertaban ra hakane hospital hakim benta baro. Lai doktor setengah itu pakalong kabahe tan kataka arkrul laikrul pansna yang kene ke OPD tehendai ismeti bahak kabor juga sokar ke arkrul laikrul ke doktor kembali kamau kabahe kata ngin persiap banpush nasukman hadu kata yang apabila saya itu ikijirun kam adang menin kadang university pimpa engai sti pa ke proposal Mario ngalapa so engineer keren engineer popular yang bangsa dan kasan tarik tingguan deh banguan hangne berapa ki bagi deh banle banten bahaya di hospital. Gen persiap pada budil ke wayah di waypat. Oh tak kalau persiap hak by doktor la express orang bagi don ke ML skill, don ke MDC skill. Andre haji syak ke guideline ya ke ML skill, MDC skill lebih hak dengan kalau kita hak ba ya nakap tak government infrastructure kam perjudan ban penon kam nak kiri miskin tengam tip la ka shan em petrikam tendre kam judan ya ka bang kami ban utilize cek ke miskin na kam ta ki government infrastructure amar ko bon ba la ai knang ban mang knang nam tak jir kam ko bon isnong ithau ka ban kam ban utilize ke miskin tendre kam mud ong ta ban magi islam kane urgency ka badan isu tho akalong urgent ustata ka judan kam bagi don OPD kalau kadai ke urgency juga ke hospital. Gin persiap doktor bani pudin ya kaba gin na perlu kabor gin na perlu kabor ban persiap na kira piti baro belum kami kene ya ke anglor jomhi ke anglor juga ke hospital ya kaba ngin yo OPD kalau sisa ke hospital hadok kata-kata ban ngasko tho ikene sisa. Balara kibiang ki infrastructures kibiang ki facilities kinong train kiskong jo kiskong yo mesin matre hanta. Tehenrei la lagi musim katno unong hikai makwa katno ban hikai school masuk tenang berlis school tehenrei habom don ke kamera kelas ban yeshong habaranda ban yeshong hapase kande kandon kapore ke bakumu brio unsutai bat kanom don ke to ke jisno hun ni ke kam ke batre kanom don ke to ke job satisfaction ya kata ke jisno hun ni ke kam ke batre tehenrei ke makibiang ke facilities kibiang ke infrastructure katakan ya no bang ngau koridor ba kata kam ke banganga trei ke bagi trei ka don ka respect hak kata kam ke bagi trei jadi mar kata ngasutu hadu kata ta kalau ke kam bagi bersama budin ni digelis ya ke bay doktor inang ai na ka por hak ke jingtip ke jenga ke mene ya ke bagi bersama pada budin ban keren la kalong ban keren haki minister la kalong ban keren haki officer he government gin dia keren nak kapor bagi tibe nanti bahkan non kumta dak kacing trelang dak kacing support katam ke inisiatif ya kaba nak ada hospital kami isuk man hadu kata namar ba P Express pau ke jenon kam pat kalong ru ka badai banle kumta nga kwa bahkan dia kalong karuksa tadian na support ini buat don tuduk lu kumta kam beli ngini yan lang dalam tagini jitu pat bahaya dari distrik bahaya banget dari gandong tadi buat nakalian cuma tip MDC scheme kambing scheme ke bawah fix lah nih don back manasna MDC scheme tentang ada central government ai pun grant nomor berapa kat school jadi kamdon ya kat direct funding ke hub group through ke state government tentang Gara kambiang sa PUC, kambiang ini kita berhak nak lihat state government, sadali kamu pengimio skim, asna mais nang pengimio skim. Kamu tum kayo skim kalau fix back bataskan. Mengidak sans nang pengimio skim. Kita kikat pengimio. Te nakalian kejualan suka pengimio. Kadon kapisa kap ay nakalian to central government, sa ki local bodies. Tumut sekitar council, balik ki panchayati raj ki badai ki sekarang di lokal bodies. Kalau ada rilis nado macam senang, saya state government tu. But I sini kini distribusi. Tangga first instrument kalau apa itu bah mulai turun.
Kani pek ke ba ai tek tanang taka health sector. Ba mengi ki diskusel nginiara ki cakap in ai grant ki cakap ki don ki cakap semua ki dispensary ki PC ki CC ba kum tak kata ngila ai grant mengi hai ki dom ki cakap jom ki konsumsi jom ba don ki cakap ngila ban sana bro wat ki kenja dispensary dalam bangin snabding in go ya ki nuki grup nanti ki kedua kita lah batang berbuk nas nanti berbuk itu kita berharap lagi senang kita kita nyala bersama lagi pelak besar kerana kalian cuma state government hantu mentang kampung isu yang kalian besar saya akan disebutkan outpatient department di Pilayui di statistik bahwa 9 April peladep iyo usahaja sauspad untuk di bawah cinta wai di bawah tiap hospital itu ngiong outpatient department di hakane ka OPD complex kebening to kayak kamera dan kam ngiong di waiting hall iwan yang tiap suatu ni kabar ke reception di masuk ke reception kisim kislim dawai na reception teknologi kilat iwan mengne kilat dun ke MHIS kinang lile na suatu to ke MHIS leno kini diadarkan baru tempat yang pementai pun bagi orang itu ini kinopang mati di penduduk. Nak ada orang kerbat jadi ide ban orang kinong sok yang kata ke MHIS enrollment. Fungsi lah mencua ke MHIS enrollment ke IIP Sanlak. Mentah kan ke phase 5 ke IIP Sanlak lagi aja. Sanlak ke IIP ke bagi tiap sebuah hospital, berlai ajar ke dia bagi wansha OPD. Apa pisuan cendawai. Ile kini kita sekali kau dia pilih ajar nak kata ika bakal aman MHIS. Nak kata kada fungsi lah MHIS enrollment ke dia way lagi atian yang bah kan dia kiu ya kan kejingion jingem jongki nampak rumah perlu ki kelas siurut ke insurance sebab kiwan hospital bentar ke bakal jingku jongi orang cashless demi kadang sedang kesuar bin nakaka kiwan na tiar dekali bilet OPD bilet tesna everything dai dikat kalau nganong sedang him dan kampan dulu kata ke bagi wah pada kejingku jongi cashless treatment kita kadawan encourage people orang yang nong sok snow mah jadi balik yang kena MHIS